teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain nih teman-teman ya? Kita berburu mainan nih teman-teman. Kita cari mainan yuk teman-teman. Kita cari yuk. Wih. Apa itu teman-teman? Lihat. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Ada 2 teman-teman. Boneka Squid Game. Wih, keren. Ada 2 teman-teman. Kita kumpulin teman-teman sini. Kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari lagi yuk. Ada apa ya? Wih. Wih, boneka Upin Ipin teman-teman sama Pop It. Wih, keren. Boneka Upin Ipin. Wih, bersama Pop It teman-teman. Wih, kita kumpulin sini teman-teman. Wih, Pop It katak teman-teman. Pop It kupu-kupu. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari yuk. Cari yuk teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wih, ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondel. Ada 2 ondel-ondel. Wah, keren. Kita kumpulin teman-teman sini teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya? Wih. Mobil bus Tayo teman-teman. Wih, mobil bus Tayo oleng. Wih, keren besar nih teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Wih, ada kaki apa itu? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, sedang apa kalian di sini? Wow, keren. Boneka Squid Game. Lagi ada 2. Wih, mantap teman-teman. Keren. Ayo, kalian di sini yuk. Kita kumpulin teman-teman di sini. Wih, banyak teman-teman. Banyak kali ini berburunya teman-teman. Yaudah ya teman-teman ya. Udah dulu ya teman-teman. Dah.